Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ki Dhot Jongka Federation of Khasi Jaintia and Garo People, Southwest Khasi Hills District Unit, Balalam Khmat do President, Uba Kenneth June L. Nonglan, Haka Arpui Terik Ukala Lingkot Arjarpsan, Kilale Jurep Yaka Civil Hospital Maukorwat, Bad Bandia Kanduru, Yaka Medical Superintendent Jongka Nikashilam A. Jing Sumar, Ka Dr. Manri Shah Lingdo, Kanang Bantip Company, Halor Ki Jingdon Kam Kilat A. Jing Sumar Shakipajba, Kibalej Sa Sumar Hakanik Hospital. Uba Kenneth June Nonglan, Haka Jekran Bat Kilat Patai Kubor, Hadin Ka Jing Jurep Ulaong, Baka Seng Kalap Shibun Ki Jingduna, Hapo Kanika Jaka A. Jing Sumar, Bat Ki Bakham Kongsan E. Kilong, Ka Jing Bampadon, Yaka Intensive Care Unit, Bat Ka CT Scan, Ka Jing Bamdon Ki Doktor, Ki Basumar Yaka Sniedo, Ki Doktor Basumar Khman, Ki Doktor Specialist, Bat Ki General Duty Medical Officer. Shushu Ulaongru, Nalor Gini Jingduna, Wat Kakwatar Jong Ginong Triru, Kimpad Don, Bat Kumbalong Menta, Ginong Tri Gihaban Shusa Wai Shabar. Kaseng Kalapan Pauru, Bawat Kajaka Sumar Yaki Kanaret, Bat Yaki Longkami Kiba Armedru, Kampad Don. Ha kabayday bat kani, kaseng kaladawa na katanat kakot kakya, ban penbiang mardor, ya kijingdon kam hapo ka civil hospital Maukorwat, kanang bakanlong ka jingmento ya kipadba kibawan na kilong yang longsem, kibakam duna ya kayo kakot hapo ka district. Adin bangila jurip, ya kini jingduna kibiaday bakani hospital ka jongi, tinggi kerpat, ya ka sorkar jala ka jongi, ban penbiang ya kini jingduna kibiaday bakani ka hospital ka jongi, tinggi kermen ba nang di Syakmat kumka distrik ngin yo I gini kijing duna hagani hospital ba nagaliang jonga sorkar jala ka jongi kan sim khia ban penbiang ini ki jing don kam hagani hospital.